Pemirsa pengarga minyak goreng ring pasaran nyansan nincap, rawe mangkin sampun ngantos wilangan plekutus tali aliter, sane sadurungnya ne 15 kantos 17 tali rupiah aliter. Kawentenan minyak kita duen Kementerian Perdagangan RI, taler meweh kepanggeh ring pasar tradisional. Sile tunggil pedagang sembako ring pasar Badung kadek Sarni Mausang, penincapan harga minyak goreng memarki antuk maundakan, seni kekawitin saking 5 tali kantus dasa tali. Rauhe mangkin kuentenan minyak goreng kemasan ke adol, untuk harga plekutus tali rupiah aliter. Seni sadurungnya 16 kantos 17 tali rupiah aliter. Ngenenin indik kuentenan minyak kita Sarni Mausang mewah mangkihin. Harganya nih taler nyan sani cap. Sani mangkin satak tali rupiah a karton. Sani sadurungnya nih 100 telung benang a karton. Data harga pasar saking Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindak Kota Denpasar Ngudarang. Harga minyak goreng antuk kualitas premium sampun kantos kali dasa tali rupiah aliter. Lianan punike ring kuentenan minyak goreng curah kauningin plekutus kantos 19 tali rupiah aliter. Sayang sareng data wuku sadurungnya nih harga minyak goreng taler nyan sanincap. Harga minyak goreng premium sadurungnya nih kantos plekutus tali aliter. Raris harga minyak goreng curah sadurungnya nih 15 kantos 16 tali rupiah aliter. Kepala Disperindak Kota Denpasar Nyoman Sri Utari Mausang anutin hasil monitoring ke distributor ring lapangan. Januari sane lintang kauningin kuentenan minyak kita kanton saya ke. Nanging harganya nenten anut pengarga HET inggih punika 15 tali 700 rupiah aliter. Indika inucap memargi sangkaning distributor kedua ngambil barang langsung ring Kudang Surabaya sani ngawinang penincapan harga inucap. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.